Yes, ubwo kandi nyuma yuko ekipe ya Manchester United kabisa yirukanye Erik ten Hag ikomeye gushakisha umutoza uzaza kuba nyine asimbura uyu mugabo kabisa waje kuba nyine bagenda abasezerera, dore ko kurungu yisigaramwe n'umufana bita Ruben van Nistelrooy kabisa kabere uri gutoza nyine ekipe ya Manchester United. Ubwo rero uyu mugabo bita Ruben Philippe Marques Amorim akaba ari umugabo rero gutoza ekipe ya Sporting kabisa rero akugeza amaginga yanga rwose rero akaba ari we ukomeje kugenda nyine ashakishwa ndetse anibazwa mu ikipe ya Manchester United ko yaza rero akaba yasimbura kabisa uyu mugabo rero bita Erik ten Hag. Bora kandi umuvana bita Ruben Philippe Marques Amorim yavutse tariki 27 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1985 afite imyaka 39 yavukiye Lisbon mu gihugu cya Portugal akaba apima santimetero 178 akaba yarabayeho umukinnyi kabisa ukina mu kibuga hagati yakiniye mu ekipe y'abana nka Club Atletico Caricino 98 kugeza mu mwaka wa 2000 aza kwivamo mu ekipe ya Benfica hari mu mwaka wa 2022 ava muri Benfica yekiza muri Belenenses kabisa mu mwaka wa 2002 kugeza 2003 aza gukina mu ekipe kabisa makuru ya ekipe nkuru ya Belenenses kabisa ayikinira hagati mu mwaka wa 2003 na 2008 Iyo kandi rero yabakiniye imikino 96 abatsindira ibitego bigera kuri 4 yerekeza mu ikipe ya Benfica kuva mu mwaka wa 2017 ayabakiniye imikino 95 abatsindira ibitego bigera kuri 5 aza gutizwa mu ikipe ya Braga avuye mu ikipe nyine ya Benfica birumvikana 2012-2013 aza gukina imikino 30 atsinda ibitego bigera kuri 4 kandi 2015-2016 yaje nabo kugirwa gutangwa nk'imizanyo mu ikipe ya Al-Waqlah nk'imizanyo rero abakinnyi imikino 14 akakuba abatsindira ibitego 2 muri rusange yakina imikino 237 atsindamo ibitego 15 bakanda yakina ikipe ya Portugal y'igihugu nyine birumvikana y'abatinyi imyaka 18 mu mwaka wa 2003 akinira ikipe ya Portugal y'abatinyi imyaka 19 hari 2-4 abakinnyi imikino ijya kuri 13 yakina ikipe ya Portugal atangije imyaka 20 2-4 akinira ikipe kandi y'abatinyi imyaka 21 2008 kugeza 2005 kabisa aza kuba rero abakinnyi imikino igera kuri 10 yakina ikipe ya Portugal inkuru kuva 2010 kugeza 2014 abakinnyi imikino igera kuri 14 ntiyabasha kugira igitego rero agenda abatsindira. Buri muri kariyeri y'ubutoza yatoje ikipe ya Casapia kuva mu mwaka wa 2010 kugeza 2019 atoza ikipe ya Braga ya kabiri 2019 2020 ikipe ya Braga y'abakuru kugeza kuri ubu ngubu rero kabisa kuva 2020 kugeza 2024 gutoza ikipe ya Sporting hariya rero kabisa igihugu kabisa cy'abavandimwe cya Portugal kabisa rero akaba ariyo akomeje kugenda nyine atoza bamwita Ruben Philippe Marques Amorim akaba rero ariwe mutoza kabisa ikipe ya Manchester United iri kwirukaho cyane kabisa mu minsi rero iza rwose akazaba nyine abasha kuba yagenda yegukana kaza ko rero ayitoza agasimbura Erik ten Hag kandi ndabe kabisa byinshi bitandukanye turebe ibikombe yagiye atwara se yitwaye ate mu ma ekipe yagiye atoza atandukanye atura byinshi rero